kata ebia nekuthia nayo na kuukwiyo no kuometho atambuani nieli ni mbenzi. Karibu sana musesi ya Mutongo TV kilinguni cha mbenzi. Nyembite stage vezi ile lumeita ngwangwa ya gibandi bembita pita ni mutuse na ni wa maunda kilungu kecha mbenzi githa kyogete kondo waku nikendo wekwati ebuso ya kwekwati ya mbenzi kana sitwela mutani yenguma mwitana ni baby kana abebo waku na indi regeto ligambeni wa date ya mdhenyani omo mdheoi tone veguswata neto bling umunthe no ka ku nthini wa mbenzi no kete date ni se anengo kwato mundu turona kwitho imwe ni tatite maswali maingi o kuunza kumanda twili tukethila ngusumbuka muno lakini umunthe ni kwate bande no mbenzi noka niko kwato mundu turona ikalania musu wo ni wakwa na wendi wako nye nita wakatunge wa mutiso noka ku mbenzi kumanda kindu kiseo na ni kwatia ni gukwata ndinde rara we natinda nesai chewe ni museo yo ndo wene no ne museo na kwa ni museo ene oh tone ni rwambo mana tona kunga manondo wita wa nyini tawai katunge ya mutiso nawe wita wata nini to bling katunge wangale ko siwa ya sira yunu wesene yake tuka ko gurugara katunge ko idela lakini ti ko ka oh wa we ni wa masako ngaliko sia wa munyo mwida mwe mama kuwene mwada mi ko masako aye kama kuweni ndenga ukuma tafadhali ngakuna ko numere la maligaze wazi ara oh umete makuweni ine numere ngala sema kuwene ngaliko siba kwezi mane kundu na kugasike huko wandara solotani Mombasa rodie kute babi ka kundu na kugatembea kona ndinambo bika kuma lakini nona tongo bika ayako bika no bika niwo ayiko masako ka ata we school we yani masako nye kala ko kana kono nundu wambia ko ni ko musiko ta we kala musi ayendi kala musi firstly ni soma alafu asli ni tesa mala malama mostly ni tesa mala onde lakini mala maingi ni tesa ama madhiko kumochari unzo wa mochari oh no some hapa nzome ya Manza kwacha no misi KMTC Manza oh ayuweza kwendo dio ta wenda yani ndi we school tu kwendo ta mala na wese watanda tu kwitha kushikira to ni kwa we museo wese watanda tu kwitha kushikira nundui mostly watanda tu ni kwa ta nilikasia mbesa muno huo tani ya ila ndo mande na kuka mense ila ndo moma ko na ndiye ya naonondo ni kweza koma ai kweza uma andu baibi ndo mabiga ngedela mayo kwegedela imala ma kundo ta ni andu maile okwa ndo na maile osiawa nwene so kunyondo na mukande bo yanga yathime yuya wako wa mukando magobo deta magwe ngana ka yakashike andona nyona kono zombo ya nigwe ai endi zoko boyo lakini kukano no once nwene yu kukwe once no we oteta sia we ama bling ne kuma sa ko ni da ni utia ndo kiwena mkokoteni na ni da ne musani mbado kidogo ni da no sani ndo sai to ambo na bando aye ndia kaifanya we lazima we da ambo ni ndia kuona nye ndia kuona bando by the way ai wasi we musani mbona ndo mambia ni mambo na bani kaifanya ngoni yela ngozizi ngo yeno na ngombe si aye ndia kuona we na usani lakini mbona ndo ile musa kana nondo kasati kuka white kali kanitu akangi wisi wendo dress ta musani ndia de kwenda ne musani no balota mbona lakini ndo kwisomba ninge ngwiso kuona yitwa twakomana ninge aida de ndo kwitwa wambo ni onzukumeto ni ndito kigu we ya kuona ndo takibu pole oh haino kule you after we are mando alange we kana makana no kusoma ana ni ko kusoma ana malama kwa na yuwe kuyo kireka ko mbenzi nugito manda wau mundu twenda na bethe nona wau ni tungianga imuvia mundu nona wau akwa ta wau yesupu kuila wanzize wana no kitha no inye wau pio ila jago bizi ko wana no inye wau wau echa dressing code lakini kuni hatari
niwezete kwanza white Yesu umaanisha mwana ngitheu getiwa ngetheumwa nafanya ndio gye kumbenzi toina tate maisha no mana tate tongo na ninyo kana no kwikala we kama no kwitha kwikao na bika bandu yuwe thela we kuta kiwo kwezo kukuno sani we bika no mbono ete no kwenda omundu mutete ani so mwikala nyo nake eti kana kana okini sana ni kwatwa omundu yue you nduna in a relationship like ange kwani ko mundu witha ate na sio ndinayona sio ninge oinge twamba pause aye twatila matila matili laki awasi athela ninge mazi abaki asakite muthia ne thano kikue to muthia kio muthia we you know we kwani kana obaidara tunaina mundu nayona mundu agwe kigara twatiana nige tone ndo mano ukethela na kwangu mana mundu langu ndili na ndige zaidela no wethina mundu sundi nona tuitethania akwa nige mundu yu yake onaye olevi noene so ndana etae kindu nyumba so ithia saingine komu akwani wandu mumisia wetho na woyane yes ni woyane lakini ndina mahitaji ya makwa noene ona ke bado ndana ona mahitaji make ninge mahitaji ni kunywa isi do part of life kukuno starehe kidogo kila mundu ndetha ona starehe yake kuna o ma drink ona wineno nende nyusa labda wewe nyusa nyusa okay we nyusa nye starehe no ngunao ni ila mundu kuna nenge ko no to kunyangasi kasi ebayo ebuza inge ona biblia to bandike to kuno kaiti ona we mutabanya obongo tio bona kwitha no mutabanya ukwe mundu no wenda asa inge o kala maisha no ndo momete ukakala we serious yekukona nai wenda ukasto baiti museo lakini kwani wako kwenda mundu wilara mundu mutangi ye yani noene yu mundu we muno mundu we nandai noene respect anda yesu ndina yo kingenya kinge mundu mutheu na mundu to na manage noene we manage hata yuko ni loka sa we manage hata okay kwa mbele sene mana yuko manage like tia yo wa kwata to pesa to nini ndo asia ningi no wisa kusitwa kiliko tia wa kwata to pesa to nini nuoso kwa mutisia kilabu ayu mundu wewe we sisa inge we singo we la mbesa wa kwata no sia kwe kubetha mbandu bo pia sa isu ndo kuda ko no shere ayendo ilotho wa yu we wasia yu wa kwata to pesa to nini wa ithi kukuna shere kweka nambo kona yu tukula tu isawa lakini kala to kiatu kiko kingono kiri chathu message ndu inge withela ne chathu rangi watu ko muthu wenda kalo maisha ange witha we simbo wese sange no uketha you know kabane ko ne to lukwenge atare no wese no unge okona nego kukenga usange no wenda kala we simbo wese ndie soko ke ya luku yu yona ke kaweki akala tu decent no ene kane ona ke kala kalia nikula ndo makwe na mbua ko wethela no ngia na ine kana no na bika ba gate na mbo thambo ko mao kini ndo ise nungenga ndio na sie nanda lakini tio sawa kwani hivi ya result lela wanenge weze kwani iko sese sio kanenge nini sitisio sio lakini uyo ko mana kendo no kite ningi tio wenda au wa mundu na bila au wake wana baili atai no wake lakini cho jaribu ningi inge ngo jaribu ningi twa mina ino kana na kwela tuketha tu malo ka twendete ndikata tao ate ko malo ka wikite okakopila ka ngakopila wani Kenya ona kaka ingondo twetha tu twinge nini sitwetha tu twinge lakini ndo ambata nje upanini kwa ambatia banini naomba matanje akakwenda kunya Regana na koge bunenge ya ningi ndo ambe kwa ambata nje tiwo ngwenda kwa ambata nje banini ige sawa ningi ndo ale ndio na we ngolo uto batiswa ige sawa tiwo ige sawa yangu ambati nini aye kana ko ka ambati regale okay okay na kwanduka kuwe ngizona koni yona sindu ila nkwenda umundu mukane tongwenda umundu muka yani onake wina wia umundu muko musomu wende rongai mundu wese okila kwika ngai ni mwendete ningi kawila tio kuwewa kawitato malatu
Kau ezema gena je mathina nundu saingi no gwithira no takiumo nundu yetha wiboya andu makwe. Ezema wiyange ona mundu aimantha no boya ngai igwani kwa gitio kwa muka wethira. Aye suni aso nundu bai uyonge ngona no wathanthatu ni thani free ni wene wathanthatu na wachuma. Ona uya lakini Wachuma ti muthena ola atia stock. No ene yu nundu ni gwani free. Netele ya wathanthatu. Abai uyonge umanda badi from muzu ora malama ndo akwe weze buko patethina. Uma bethina munene muno. Aye uba ibandu bethina mwa. Weze ona ogethira goma no boya jana igagwega na wate we ama buko patethina nundu yu ndia okugwa we no we ana mbesa ugwa bai bandu ikandika wane ya. Kasi okelela point isu ya we ani we. We ani we ana mbesa bai bandu ikandika nyo ni amalama umundu mugu lakini we sinye kindu kuma niwe kindele mite. Ndo ile hotelema. Kukwa lazima na nai free by the way. Wandu telema one lota malazu ite mundu. Kwani nandu mayo amegwa o yes. Matwaite vume there ni mende andu meona yu ako andu ala mevu meona at least mundu ni wendio amo ya chao kala. Ayu amina school wo bangire kwikata kana wende yona we oswa. O amina school. Yundi amina school ndia kwa ni KMTC ndi medic. Yuningi ndio manda weya. Ukwatanise mele withile wisibidale no tamalaka na no tiomo. Aye ni tio umwanenge. Ndo kasio yiga ile uga kabala nundu we. Ayu wa mini school. Akie somo mwe. Nego kwata ni tio sani na mindo. Wezi omagwa kwambiye ni mwiji ni wambiye woni kenengo na yuwe de laba yaja wana ngabi sinya na bikie class 2. Lakini ngesongora neso neno kila gate. Ayue. Kainye ndiye sabu. Siana ikona gwaje sabu no. Ama wezi no yoki masomo. Gata la mite. Gata la na mite. Okasi bundi ase wabikie to. Tona manyo kala gate ko tala nenge wani tuna no twasoma ai. Lwisi ombaka to. Na twasoma nenge. Ugona kisomo akangu take kisomo kiretha cia. Na ndo ingi wona ete maminire school ugona matena mawia. Na nyene kabala ni wese uyu kwa muthenye ndi utakiwe ni kwata angelisi yako ilenga kwa macho ndita yandu kiwe lakini omalane no kwata mbesa iso kamwele kayo thelela kewoni ngaizo bela ningi nangwana mukokoteni kongwana mongo kusukuma mukokoteni no sukithoi aninge bado ndo mane usungu na kwato shondi enda ndiko no sani ndisi wako inge sho yo isaite wayo uko no yube bando nendete kukitumwana nina haraka atola tutu ito la ro abandu rwane ye mono na gwele okay ni kwaja no diomba o etongela rone ro thogu mundu zenda na ikome ya mwambo mweninge iyo future ya gwele ingata wana yani sindo taisu future yakwa nenda ni the nina musie musie tio we say the man is the head na you o man no so you yenda ethe musomo ai mukianga i ugo soma no uwe na dina nondo yo kesoma ko ndichoka we sindu inge yuma bo ndichoka yuke soma mo gagu amba kanacho kesoma numi listini yakwa binondo mondo na kenge we mwajo ke school no to muma aye ayuki ngena ndio jona i ngwetha ine nyiki totawia we bangando na geno we zerango tabia ugwa ujani gwa tumando maeme amangele mainge na mundu mutheu ndethana kinge kinge no wese kiunike ko mundu munge wethana kangele kaiti kauka kwe kaiti kano kaiti okando tona kwa sewe na kinge kaile ida ke extended with the norm agende ona kwa ni story sia grab matter of time agende ona kwa kina standard growth kugindu kingira kiwa pokwa kwa ya family ni sawa udone ya family no provide leo tweka tete ani aseninge kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli nimbenzi ando mama wata na mu maitete ani asema jukumu on the family you need to expecting ngamya kila kindu yobo nungamea kila kindu ni obo lakini tio wene lazima nenge tu besa to nini to sobia to sweli ningetha wewe yani una ngombe jo bia bende yetha wewe yani una ngombe jo tikaba besa ila umya yu tisia maundu mamusi na iswingi
siazwi ningikola kana nina mahitaji makwa na kwani mbezi jago kabi yao tisia ya bank ningi in case sia usomethia ciana ningi na ija watoto meno zijo somethia ciana na jago cha mahitaji ningi tika umani asia isu cia ciana twinako lakini withi aka percentage kala kana nange notaka kwa nondo ndu bala bandikiro mundu umwe walo provide ciondewa bala bandikiro mundu umwe wale I provide ciondewa ibandu bandikiro lakini kwatia yenda au kiro kwatia yenda no nao ithi akwa yumyo unengi tio wene ndiga kukaile bado nkaseovyo ndo nona akuno wetikila to no wezi andu no kwatia ni wole yo kandea to ni ndeo na wikale ayi wacha ni wakutabio kweli yo kandea ayemba aka ukweli mweweze ka gukeo pange waka ugulu ku mondi na mana twikimwe nikiteyosa weze wela ngoni yangu ya mbio tana tunondo nyela ngosisio nenonia yani unapekele tunotangana kwa kwanza unaona hata iwe ai nipo ela mbiye bana mbio kuboya ngaina mwa sana we kawota na koketha kabwana no ndo isokwata na yu nukambia otako usula ni gora no ganeza lakini no na woka mongo wembivila omana na edao na wona takoka na yoka naona ngitio bikayo kini kutangulia sio kufika basi wacha hiyo Kiswahili kibo kibo ndo na urabia kilasi bala jabi gene ngiri bobe olikala tena wanda bya tipo ole ningi neko yata kuna kanya ndi kwanda mundu yukwanza ona ba tone ko yutuka kuna simu muzitu kazi yetu nukanite ko nisi kwa tena ata na kutu inuka nyano wene the situation iba ayewe ndumane na izinenge alafu yu inuki nya kwa wikite no tusati twili nweze kando mana ni designer wako da ile nweze jendo ngindo mana ndo musani kwatia mbona ndikuona nota nona wina kaka yu ni kayu kana navy blue ndisinya mbona nege yangwa uga ziru kama kunia jiru kama yatu nugere wa thina na yui ni makunia ni thwe mundu wa mukokoteni kwani mbeza na mbeza mbona twaije mbeza baba ndichiza jana kiro kana cha mundu wa mukokoteni ai ngilili ni bobe renti ni bobe kana kwa ina mansion weze thina wa gwele konkura byo onda betie weze yuwa wali ko likinyume na kwa weze bwe wali thina wali ganya ugwene nda mundu mukamwewi akainge twa mane amoga munyuka kwa ina ingi hata ala tonde twa koma na twa mane amoga munyuka ndo nyendi nda mundu ngomotabia nda betie na yu nju kukulia ningi weze wana niwe waze point namba mwe respect na weze ndo ina jambe kwanza aye ni tha na yo mbingiki na kulotelewa kwela kwiba kundi musomo pole neze ndi musomo lakini yuwa bejo ndo miuno ndo kwa chengwe yende musomo aliko numanga tiwa yiso kumanya weshua kwa nyuwa teke twino ndo akama masako ake twino mwama aisha free masako mama kwende kwa seo ndina zena seo lakini mwa kote na kameta byo kainge na nyakone bara mundu mukawe na meta byo we nuo tena meta byo mundu ondo waise mundu me dikuni nyina ile ndio rebe kala kendo ziba pale that we edukia ni seithi onde lakini ndinya na ile nditwa kwa hiyo ndo bya kendo na nena wenda byo na nena wenda byo watu chao saino watu tinuke kwa utinuke yu ndiwa dikombea nile na imala jao twezo adikwenyu twileu kasi okelela wili jao nai aye ndina se kindu cha mutembo usuni nugo ko kwamba mbiri jale yana ni manaka na wa mundu ro no nderi yewe sino benda kama no mundu la na hoteli we mbona nuwe wa ilombe tisale yu nikitio ukitio mbilila ka juice ka to bala uya waku nesa ile la uwe na mbesa niwo lichambea wako zaidi la na rote ya ni kwanza ngalika bunga lika kutoa beja malana ndi tungo to wadi ni ne mala no tuitele lakini bilini yako ndo mabandi kadena omunde wese nambia kwe yunya nacho omunde nambire ko mando mundu tuto no tete ani sanake ukethelo sangi na mwata biye kigundi twa malolo ngwethe lata biya sutu katwa angi toko tete ani sanake kiuno tete kutabiya malolo asume to mitongi yani kiuno nike omunde kwa na thiwe yani yu munde day off kidogo ndo kiama ngila sie yo ningi tisio wa sio nondo we
Uwa ndina thukuma ndina umuthi ti wa thanthatu atuo tukito kwa mana ningi mamindo makwa mayo stock yo nyumba ningi kuwitha wewe nitha niyo nyoka nyo na simu zime siwe lo thukuma no ndo nyati zima kwa magambo mea kawile ko bali kathina asema yese no ndo mesi no kio soma no ese yu ya musi ukwata nisi kusoma na kawila miona mundu wanafunzi vaikindo endese skulu na yimbe za kuweka na jara kana kwa thukuma maiti yake kwa aye be sindu ingi yuta requirements ingi cia skulu kwani musaidi wao ungamia zindu taiswe pe sindu ila na ilete musei alafu be ila siongelekele no ene yu alafu kupunguza burden ya musei ku kuyu you do say for example you ndo kile leo mina school wando twa immediately kana be process yo kwenda kwamba kuweka ama ndo kuweka kana wewe soka kono ndo twa ndo nyo yu alambikie nene ndo na mundu na tha batonda ka tu mo twendere mundu na rai twendere nyumba to kauka itonya kana ndo no na mbio mina school yuko imagine ndo thikwe nya kwa yu tokukalanya kana mukamana na mundu twikalanye maybe twikalanye ne kwa na kuwe kwa kunwene kwani twathiwe liko be mundu kwani twendere kukalanya pamuko be mundu tutatwanite no tarathuku nige ino ndo ndie soko ni nya kwa kaive ya rent nyombete mundu to balango ndo kumana zaidi nundu we oyue okwane latwe theno wa kwenda manana zaidi omana mundu kana no lo kwenda to benda o time mugambo study mundu na time isu yobo lakini we ni study ni kwa betha no endo mbona muno isi nindi achuma ya mawiyo ndia kwa ningi ni mutangi achuma ya mawiyo no eneyo ndi tienda ndo kore kwanza ni no lwa yuko nizikana ndo kumanisha nyembe ndenda kwithani mukweli ni na twana twile already ano to ya ne proud kurura inya kenda itio kamunyuko ta ndo negwa ya ndo kwenda liko saa inge na nyano ndo ndibara meta banyo ambo songo na ndende to twana no ndo ati watu kana aye ndo aye rwa biko bala rwa bikana ndo twana twaipata na kwa toka toni provide ado kula twina tonosa ayu ndo ya Anthony we na twana twili ni wendo ni kina itwa yani twana twili na ndwina uinyabu yu ni wa inyosu ya wangu kwenda ni kana wizi kana no twike inya watu na twangala twongera tupike tutano oneka poku kwani aninge na twagu no tutatu tongi no ya gu no ko tutatu kote twingi na economy ya sakayo ninge kwa yangu kule okay so long as nyengo provide they know iba twana to ile nene no kanga tubundi sio ya wao tabaki woge the no role the nese nina to kana aye twana twakwa tulizo tabaki gutete tudi tulatwa kwa ninge tulatwa kwa tulatwa kutwile na nyi aye tutatu tu mama kwani wewe ndo kwenda tatu yana wendo na twile yu mumia kamwe tutuke tutatu toto iro wenda ukethila nundu ukugwana lazima withila no twile kana tutatu withila kama gakwepo kange titi watu twakutwile ni tonye mothers love no ene yu twiwe ni twendetwe ko musi yo tona kwikalona twana tutetwa kuone soka yone sabate mathina ndi musi lakini no ni twike musi ninge twa mina ikare ndo za watu kama musi ni wo ko responsibilities on the ama ngwati anesa wara twanzisa wone na qualify ndo so ndilo kwenda then wa mundu ume kana be kimuwegwa chabika bandu wethela kudita wenda nyana zo kimukela negwa no kalamu nebo kwibo bethina abo tu yaijira ambo skip ninge isingi sionde ndio qualified ndio na we muthewe bo ona wekite kasati ka white ya we mundu ume akamugulu tokeu sawa byo kuwetha musani kwina thina no kwegeza itha na issue wa etio wina kaingi chindu ta isu withwa yelewa usiwe wiatigwa sisi ndo ngwana twamba kwitha la twiwanira yu nundu we musani wenda itha na kaingi tio bona kwitha na kaingi to saa ingi te wia no so no wia ningi yes ni wia lakini kwitha na kaingi ni wia o saa ilo ethana ni ku shoot ona mo saa ingi withila ese kwete o mathina ndeni wa kibetiki ona ko be ndungo gwika
Bora tisi ndo imwe nona lakini. Tasiba. Taisia mwathimba ndini yu yethe anu osu itina waka no. Nawe sini mafans ninge na noma wa lomoni o wendo ninge fan ndeza okaenda Selvio mobade. Endo mona no itina bado o kunena ro. Isino sindu maile wona. Aye ndi unena ngewa ya unena. Ni asiai. Yu yethe ya mafans maku nu osu itina wono elewa. Itina de loka jetina. Wese ndio kwa elewa neza loka jetina ra. Nuwenzi itina wo masongethetie ta mono ene. Yuke ndiye Nige no se be kinu ta kwala wa ni wia. Na sai su mundo ya kasamori ka kai so kumende. Ewe. Sai su to jito kukoni wa wendo ninge to kidhani kiari. So sai su no kwitha wiwiane. Na sai su we manda mbesa. Pe kindu kimo elewa sai su mundo sure na kapa una twa mina ni sio kwako. Lakini tukitha gendia ni sio kwengio. Twende na family. Sisi ndio mo elewa kwamba kuelewa hiyo. Aye na kungetha ni omusani na ndiye sai kouwe maisa itheti nakwa Wese wa iloko kangu ayo na kwa mundume ni kwatia nundungi nundui aye kwa mundume baitha issue ni wese nige mundume na mundume ndo wathiwe ugaile akabi niwo wese ndiye sole nundu ndi mundume lakini yeka uko kesoni wese ona Biblia tuita kama inondo ni uthibu akakengo ndatika upakaenda nai lakini mundu wetha sange we yani we se control ni we sondo kweka ku ne bina mundu yani mundu asuso na matona kwa pene bina kwa mundu na bika ku mbenzini na komana na kimwana kitawa Bling lakini kimwana ni kiseo yes langi we bono omba kiesiana langi lakini thina nomwe baba kalamu na ebuku ne bobe thina ni kwatia hingi ningukwata mundu musomu mundu ni expect yani kwate mundu musomu gona fearing na mundu inandaya ito ligile date yenze onde complain kele tweko kie kele tweka sio waroka sisia ni kele twaka rembo ikambende sio ila ni koni na kata banjo kuhusu nyewe thila po mathina bo lakini yo uko kele tukoke kasio ndi tindanenere muno no mundu rurethania nake lakini po be soli kathina nundu masomo makwa yela ne somo rabia lwa kisomo wambia ndo ndunga skulu lakini bukwa skulu we bade thina ngwa jenga ina eso mambio mundu ombitikila na mawe kumakwa undu nile we usensia Mutongo TV azuko ne mabio na inde we the akana metikilana kulea kwitikilana nwese kesungu twasia you can agree to disagree na ende asu mone mabango ende tukamanenge buso jingi ya kuka ndene wa mbenzi na gwende usiaisia wa Mutongo TV uketho yenda ibuso ya kuka ndene wa mbenzi tukia chagu chakwika na kutumesie twaku pisa waku na tutabiwe ngale kwa yiba namba nile kuka kioni chako kwa hiyo asia bye bye na tukwendete mono we ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na gaima oyeke apiok tutumie bisa waku WhatsApp namba ne noti muonza ile muonza inya ile itato kenda inya thanthatu tunenge mwanya wa kwikwatia mbenzi kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni mbenzi